Omukaruru k'omwaka gw'2021 President Yoweri Museveni akatunga obururu emitwaro 3,611 burikora pasenti y'obucweka na bibera buri 10 kandi we Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akatunga obururu emitwaro 4,752 burikora pasenti y'obucweka 55 buri 10 okurugira akakiiko k'ebyobururu abebembezi ba district egi bagira ngu aha murundo ogu nibenda President Yoweri Museveni asinge omu district egi. Abebembezi aba bebembirwe omu nyeshengero kazi wa district egi kandi hona oruchairman wa NRM aha bwa district egi Honorable Sise Namuju. Aba batandikire ehuriro y'okuronda obushagiki omuntu ahandiijo kandi batandikire omugombora ya Kingo kandi nibagenda barikwizisya abantu ebirungi ebikozirwe ebihikirwe kurindwa. Kakati okuva n'enkya etugeragenda nju ku nju nga tuperereza akalulu ka Yoweri Kaguta Museveni n'abali ku bbaasi. Tolindayo omulala kuva waggulu Tonyi RDC simanya adalira kujja Chairman w'NRM Werwengo agenda kujja wano asaba akalulu ka Museveni nedda. Honorable Namuju niho ashabira abantu ba Rwengo okuhagira omwebembezi w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni omukaruru kabona akaraterwe omwaka ogurikwija gw'2026. Ebitundu 8 ku 10 byalemeddewa ng'ate twabayita abantu nkaga mu basatu buli kyalo muddeyo buli mwafuneyo waakiri abantu bameka kakati mbulira ng'olina empalana ku muliraano olwayo ogenda kuva wano nga newenenyezza ove wano otuuke ku muliraano omugaye tata w'abaana mama gundi wasuze otya yeewuunye. 2019 okwezi oku omwebembezi w'ihanga naija kutayira district ya Rwengo arikuronda obushagiki kandi Honorable Sise Namuju nagira ngu buri muntu nikyendabeho okuhurikiriza obutumwa bwa mukuru w'ihanga. Bo abebembezi abandi abarukurwa mu Rwengo nibagira ngu amani agu President Yoweri Museveni atiremo mu kurwanisa obworo omu bantu kiresireho empindahinduka y'amani. Gavumenti kye yali ekoze ng'eyagenda Museveni bweri gavumenti bamutesasira abadde olongo ayogera gavumenti yali esembeza abavubuka okumutekesa abadde wano gavumenti yawe yasembeza baliko obulemu n'abakuma nga muli mu nsi eno mweyagala emyaka 40 temuli lutawo na lumu tewali muntu asenguse. Kino kye kisembayo ku Museveni. Museveni ye muntu yekka Katonda gwe yatonda okubeera mu nsi ya Afirika. Katonda agenda akola omuntu omwomu buli kontinenti. Ehuriro y'okurondera NRM hamwe na President Yoweri Museveni obushagiki neiza kwetoorora amagombora gona aga district eya Rwengo. Amakuru aga gashakwa Bashir Karema.